She wanna ride with me. That you? Uma femme chérie. Vraiment? Juste 1 minute. Oh, Vali? Vous avez quitté Vali dans le club là, oui? On a mieux voir mon persistant parce que nous déjà fermé. Vraiment? I'm gonna be honest with you. I'm having a bad night, sir. Oh, vous connaissez Vali qui mettait overtime ni? Hein? Allez pour Vali qui va plein là. Ou bon fica tracasser tout. Hein? Yeah. Vous sûr, ok chérie? It's gonna buy. Well, I'm doing $100. If you want, I could give you $100. I just wasn't just. Classic. Just for t-shirt. Moi, juste boire 30 minutes seulement, ok? Merci un peu, man. Merci un peu. Vraiment apprécier ça, monsieur. Wow. Bien, ok. Bye bye, chouchou. Bye. Moi, voilà, vraiment bizarre. Je ne sais pas. Moi, je petit. Ok. Je ne sais pas ça. Vous devez vous entendre dans le ballon? Ah, não é que eu nem coisa quando vai o outro, se nem quando você vai o outro. E se você preparar o outro daqui? O preço sabe vindo comer com ele? Come on. Ah, não sabe, bom, pode saber. Déjà pour ta sabe de la biche chaud. 1 heure de temps depuis ma appelé Samy là. 1 heure de temps. Ça l'a fait la poutine machin, puis là.